Nshuti bakunze ibijwi ry'Amerika ndabasuje kandi bahaye ikaze mu kiganiro Amerika muri iki cyumweru. Ikiganiro tubagezaho inkuru za politiki ya hano muri Amerika. Ubu turi kwibanda cyane ku nkuru zijyanye n'amatora azaba mu mpera z'uyu mwaka. Muri kumwe nanjye Tim Harris Ishimwe, bahaye ikaze. Mu mpera z'icyumweru turangije, Perezida wa Amerika Joe Biden yateye urwenya ngeri z'abantu batandukanye, harimo n'abanyamakuru bakorera mu biro bye ubwo yari yabakiriye ku meza. Uru rwenya nubwo rwakiriwe neza, Donald Trump bahanganye we yaramunenze mu gihe yakomeje ibikorwa byo kwiyamamaza, harimo no kwitaba urukiko muri iki cyumweru. Amatora yo mu 2024 arimo aragenda neza cyane, kandi koko ikibazo cy'imyaka ni ikibazo. Ndi umugabo ukuze ugiye guhangana n'umwana w'imyaka 6. Ibyamamare, abanyamakuru n'abanyapolitiki bari bitabiriye uyu mugoroba ngarukamwaka wo kuwa gatandatu ubwo basangiraga na Perezida Joe Biden. Yabateye urwenya kuri we ubwe no kuri Donald Trump bahanganye mu matora azaba mu kwezi kwa 11 uyu mwaka. By'umwihariko bwabaye ubwa mbere Joe Biden akomoza ku bibazo byo mu nkiko byugarije Trump. Nyuma y'ijambo navuze ku miterere y'igihugu, nagize ibihe byiza cyane, ariko Donald Trump yahuye n'ibibazo bitamworoheye muri iyi minsi mike yishize. Ushobora kubigereranya n'inkubi y'umuyaga mwinshi, ukibaza ngo ibyo ni ibiki. Biden yavugaga ku rubanza rukomeje kubera i New York, aho Donald Trump akurikiranyweho ibyaha 34 byo kubeshya ku nyandiko z'ubucuruzi. Ku bijyanye n'urwenya Biden yateye ku wa gatandatu ku myaka ye n'iya Trump, abasesengura ibya politiki bavuga ko batabona icyo urwenya rushobora guhindura muri gahunda ye yo kwiyamamaza. Yabikoze mu rwego rwo gusetsa kandi mu buryo bworoshye, ariko ntekereza ko atazongera. Trump ashinja Biden kuba yaravugiye aya magambo mu ngoro y'umukuru w'igihugu kugira ngo bibe uburyo bwo kumukura muri politiki. Ntacyo ashaka kubirenzaho. Mu gitondo cyo ku cyumweru, Trump yanditse ku mbuga ze nkoranyambaga ko amagambo Biden yavuze ubwo yasangiraga n'abanyamakuru ari mabi cyane, ndetse afata Biden nk'umuntu ushobora guteza ibyago. Muri iki cyumweru Trump yakomereje ibikorwa bye byo kwiyamamaza muri leta ya Michigan na Wisconsin. Yongeye kandi gushimangira ko yiteguye kugira ikiganiro cy'impaka na Biden muri iki cyumweru, mu gihe Biden we yabwiye itangazamakuru ko amwiteguye mu mpera z'umwaka. Niteguye, ndabishaka kandi ndabishoboye, kandi niba bishaka azaze kuwa mbere nijoro, kuwa kabiri nijoro, cyangwa kuwa gatatu nijoro. Tuzaba turi Michigan, leta yishe kubera inganda z'imodoka. Profeseri Eric Nisbelt avuga ko kugira ngo ibitekerezo by'abatora umukandida runaka bishyigikirwe, ari kamara ko ibiganiro by'impaka bibaho. Mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abatora ntibajya bita ku matora keretse igihe cyayo cyegereje, nko mu kwa 9 ubwo amashyaka aba yamaze kwemeza bidasubirwaho abakandida bazayahagararira. Byibuze kugeza ubu mu gihe gito, ikizwi nuko Donald Trump azahuza ibikorwa bye byo kwiyamamaza n'urubanza afite i Manhattan mu mujyi wa New York rwakomeje muri iki cyumweru. Ku rundi ruhande, Biden we azakomeza kwiyamamaza, ari nako akomeje akazi ke gasanzwe ko kuba perezida. Nshuti mwari mukurikiye ikiganiro Amerika muri iki cyumweru, aha niho gihumurije. Mwari kumwe nanjye Tim Harris Ishimwe. Mugire umunsi mwiza n'amahoro.